creative zon thir tu te in zawai in chebe vek bule tungkar chunga longtlai district chunga thil tlang lang sar zual te iro thir hawang fire prevention week sang ni som ni pahni honna nei ani pu HBL zawa MLA in government modern high school lungtian building sakthar ahong LADC HOD te pualin media awareness program wasai ani kumsang ni le som ni pakat chungin longtai district ka HIV shikai mi som sri le pakua pu chuan longtai district ka COVID-19 shidan na mi sing sari sang ria zaruk som lu palin he na pe kanito Matthew Saral din puya kaniya tuna chanchin kim chang zo kin fire prevention week sangi som ni le patni honna nei ani tawtran ni khan fire prevention week kang mai ven hapta sang ni le som ni patni chu longtai borsa pi satua la la ton ma district council chief executive member pu vizir sang chuan a hong LADCCM pu vizir sang chuan kang mai wanga ram ngo cherem sajia le boruak abal hotel tel thu soin ngo siam bel mấy bia lama ngô sa halnan kang mấy ven konga thachua zel chu ti mak mo ani thu asoya district mi puite chu sarkar le to ngai polte malak na thir mai lo le midang ka mo phuna ngat mai lo tura chain mi pakhat thil thati in radum tak achua thei ti le kang mai ven hi mitin mo phuna ani ti harang chunga phei khai rual taka kang mai ven konga tangtlang turin a chabok kang mai ven hapta hon nei hi longtai district level committee on fire prevention chairman Longtai Borsap Dr. Andrew H. Vanal Dekan Kai Shuayin, Lairam Higher Academy of Science Lahas Principal, Reverend C. Chanchin Moy Chuan Hun Ser Amanga, Chairman Kai Shuayin Mi Puikal Khom Tachuan, Ram Tikang Lau Tule, Ram Ngole Nung Sa Hum Maltura, Tutiam and Soyruala, DLCFP Member Secretary, LADC District Council Conservator of Forest, Pukela Romoyan Report Payin, Chimtui Puiwa Life Divisona, Deputy Conservator of Forest, Pusiler and Monan Lom Tu Soybok. Fire prevention week hi Mizoram akum sang ni khanman tron ni in kumin hi atum som ni le pathum na ania kum sang ni pakua trangkhan district level fire prevention wa semtron ni in Mizoram district frang zinga longtlai district kum sang ni som le som panga pakhat na kum sang ni le som pakua patni na le kum sang ni le som pale pathum na alo hauto ani nigum November tranga me ta chung khan longtlai district bi ka huan lo hal zarukle som pakhat omin azaw zong chu hectar za thum pathum point panga pakwa ania ramngo kang mai chuak hectar som pasre azaw ombok ani chenoi za paruk senga sak government modern high school lungtian building thar chu longtlai SBL to MLA pu SBL zawa na hong pu SBL zawa MLA vice chairman agriculture development board chuan chenoi za paruk senga sak zo government modern high school lungtian building thar chu ninga ni khana hong Hemini vekian government modern high school lungtian kum som nga na golden jubilee lam na chu school building thar hon rualen ro pui taka man ngal ani he school building thar hon na le kum som nga lom na in khom hi pu siram chunga headmaster in charge sing kai shwain school board member masaber ladam chun pu ezadu na le pu es rang li na te choi moina citation plan ania high school zero na pangten school moto as samanti la moi takin an sabok ani Golden Jubilee alumna hian government modern high school lungtiana headmaster lo ni to pusid dam kung le pu ke pa ku nga thing sai ta ne na choi moina pa thil hlan an ni bok kholian pois bek zawa mele chuan lungtiam khoin high school building thatak an nei thei chu lom om ati thu soin building thar hon wala government modern high school lungtiam kum som nga na Golden Jubilee alumna a hong tu ani thei le zel ta chu lom om ati thu soi bok Bill to MLA chuan MNF flagship program SCDP po ato khatna tan chung ka singing mazat ne na semani tur thu soin I puide chu sarkar malak na thopui thiama nei turil rupu chunga sarkar malak na ta thopui thiam turin angen bok heunan pu sang hule na mol chen Bill to MDC le khwal zom ni bok point tu soina nein government modern high school atanga metric first division na pass chuak ani thule government modern high school lungtian chuan lairam mai ni lo zoram huwa po me chuanom tak tak alo cher chua to thu te zirna mun tak ani thu soin kumsom nga mel alo muthei ta chulom amati thu soibok government modern high school lungtian building cheng noi za le paruk senga sakhi Lusai Hills Engineer Private Limited ten thokin chong ni sak ani a
กุมสังกัสกัวสมสรีคันดินจันนีนกุมสังนี่แหละปฐุมจังคามิซอมสุรการหัวยาอลุดอันนี้ตุนดินพุนากาเมโมดานไฮสคูลลุงเตียนาฮิอันทกตู้มีปังอาอันอมเมกอันนี้MJ ลงกลายห้วยหัวติน LADCHOD ตันมาที่ awareness program บวชใส่อันนี้ Mizoram Journalist Association MJA Golden Jubilee ลมนักเซล่านี่งานนี้ขันไล่ Autonomous District Council LADC Department How to Head of Department ตัน LADC Conference โซล่ามาดีมันจุงจังอินสิร์ทีนะบวชใส่อันนี้เฮหุนาควอลียน LADC Executive Secretary ผู้อิสระรำเบียงจวนกุมสางนี่แหละสมนี่ปัจจุจู MJA Golden Jubilee อันยังบุกินLADC Golden Jubilee po ni Veti Suin District MJA ten Media Awareness Program an bo sai chu MJA le LADC tan hun poi mo big chin chin stak ne ya ashriat thu asoya chanchin bumi le media sang sang chu mi poi wang tlang le sarkar in kara palai na thok tu an ni a sarkar na thok ten chorchang kai thiam a poi mo ani ati LADC ya chun information and public relations INPR department a advertisement fund da ni in HOD ten na fan pa advertisement chuan tur suman nei lo ni poin INPR department kal tlang advertisement chuan a chang hrin turin acha ani he huni district MJA general secretary pudal charlian an kai shuaya vice president puel visel thang zuala nin lom na thu soin resource person longtla district information and public relations officer postila shwai tuan sarkar le me pui rong bo na media ti thu pui mangin thu soibok soiho na hun lok tak man zui ni in LADC INPR pui chi vanal rot puyan program atel tan hena certificate alhana district MJA president pudal ngataral te chuan clip na thu soin huna khar ani MJA Golden Jubilee lom na kal zela hian January ni somni le paria sang ni somni pani khan annual conference mangin ninga ni khan LADC HOD datana media awareness program an bo sai ba ka February ni somni le pali sang ni somni pani khian long class state sarkar department sang head of office tan media awareness program bo sai le turin rahman nan siam ani Long Clay West Bill to MLA Pusi Ngun Lian Chuan Munlaya MLA Fan Manga Tui Thiang Lem Lak Chuana Atlo Long Clay West Bill to MLA Pusi Ngun Lian Chuan Chuan Nilani Khan A Bill Chuang Munlaya MLA Fan Manga Tui Lak Chuana Amuna Aen Pusi Ngun Lian Chuan Chuan Munlaya Kum Puiten In Kot Kai Mea Tui In Lak Theitak Avangin In Lom Tuk Zatin Kaloma Pathian Le Nang Mani Zarab MLA Thantin Kani Nu Hian Kotina Masonan Sathu Asoya In Le Lo In Kalpona Kongpo Tun ma ayin ma kan son towa heng ma son am hutu ten kan ren tlak zia ria in tun chum bial fan na hian voter sang ni za som nga le pahni zet Congress Party ing ziak lut anom bel to ani atibok munlai koi long tai west bial chunga pai manga tui thiang nim lak lu lo na khuwa tlang chi po om ani a luite tui khu ra tui choi thin an ni a hetiang ol som zo ka tui lak chuan an nei theina na malak sak tu bial tuim le chunga hian oile shoi tu tele ko tlami puite chon lom thu an soi ani Rural Animal Health Center RAAC office sakthar chum pois biak zawalong ka SBL to MLA in a hong Zirtom ni khan Rural Animated Health Center RAAC Lungtian office building cheng noi som paria senga sakthar chum longka SBL to MLA pois biak zawa na hong pois biak zawa MLA Vice Chairman Agriculture Development Board chua Mizoram Chief Minister Zam Tapu Zoram Thangale AHN Viti Minister Dr. K. B. Chua Temhalak na le du sakna azara Lungtiang Khoyan Rural Animal Health Center an nei thei chu lom omati thu soim Lungtiang le abun nai khoran vultu ten tangkai taka an mana be sei thu asoyam abik taken vok chu lak le til lak no konga an har satna an nei thin te po tuna chon phuru ken om to don ani ati he Rural Animal Health Center office building thar hon na ing khom hi Dr. Tansaya Changte District Animal Husbandry and Veterinary Officer Longklai na kai shwaya reversal engkiman hunser amang ani Hehun man na yan LADC Sarkar IMT MDC tele Sarkar officials baka kutlang mi puite antel ani kumsang ni le somni pakachungin longtla distrika HIV shika mi somsari le pakwa mu chuanom longtla distrika kumsang ni le somni pakachung kan longtla district chunga integrated counseling and testing center ICTC test na mangin HIV shika mu chua mi somsari le pakwa anom ICTC thok tu da chin sia dan chuan kumsang ni le somni pakachung kan longtla distrika HIV kai le lo hriat na turin mi puinol puya tongin test mi sangthum zathum somriat paruk an oma heng zinga yan nu na pai lai mi sang khan zathum somni le pariat an om ani longtla chung te le mobile ICTC thok tu da chin sia danin test mi sangthum zathum somriat paruk zinga general test mi sang ni
zanga somthum pariat zinga HIV shikai mi somsari an oma nu na party sente sangkha zathum somli pariat zinga HIV shikai mi pakwa mu chua anombok longtai district chunga shikai mi somsari pakwa zinga mi somrok le pali te hi ICTC longtai test atanga mu chua anne ICTC thok tu ta chuan nu na pailai te sente zonin angkop pui te test vezel angaya hei tam takin an ngai poi mo lo china discordant anti pakhat thra lo om thei wangin nu na pai lai lem ko pui te chu in test vek thei sen du thu an soya tin covid 19 shileng awangin kharkip awangin in chief chin te a shiu in man trom na changa HIV positive ta hi za zela somli pali point pariat panga lai tin thu an soibok long ta SBL to MLA pues biak zawan yang lai association sub headquarters sanga office hong tungkane lai ni khan pues biak zawa MLA Vice Chairman Agriculture Development Board chuan yang lai association sub headquarters sanga office sakthar honna anei pues biak zawa chuan yang lai association randin chuan khua sanga oile ten office thatak an nei theita chu lom omati thu soin oile members chu tlom waina zemoi chomnong zel turin asom ngal bok pues biak zawa chuan MNF flagship program SCDP chu ti hlotin chome ani thu soin atulanga nei turil rupua sarkar thopui thiam turin kalkhom te asom ngal bok Oile sapya quarter sanga office on no he povelal du thiama present oile sapya quarter sanga win kai shwayen reven FPL nun rema BCM pongpui not built pastor in hunser amang anem oile sapya quarter sanga office building he concrete RCC saknein mizo pa chira chong ne sangnein sanga market area sanga chua om oile pisa chong kan oile sanga chu Branston and Colin chong ne oile sapya quarter sanga chu office an hangang tundin na oile sapya quarter sanga nuwa hian Bransom le pathum om mek anem longtla district covid 19 shiden na mi sing sari sang le zaruk somruk pali ne na pe kan to longtla district covid 19 shiden na pek chun zom zel ne en he tu bo sai lai thenga longtla district chunga vaccine la to zong za chu mi sing sari sang le zaruk somruk le pali anem longtla district vaccine la to mi sing sari sang le zaruk somruk pali zinga mi sing li sang lu zanga somruk paruk ten full dose la to en mi zaruk somruk ne na precautionary dose pe kan ne to bok longta district target atong kum som pariat chung lam vaccine la thai chin mi sing riat sang ni zatum som nga pakwa zinga vaccine la ma ba mi sang thum zaruk som kwa le pangan la om ane medical report district hospital longtlai tungkar chung OPD in tirzat mi zat ni som nok le pariat en mi za na pang som nan mi som ni le pakhat emergency case tum som riat le pali an nei ane na pian som pakhat omin mi pathum ne na vaccine pe kan ni a operation tum som pasari nein zaite na tum som prok la zai pui tum khat an nei a tungkar chungin district hospital a mi thi pakhat an nei ane Christian Hospital tungkar chung OPD in tirzat mi som nga damdoi na mi som dalu an oma damdoi na chung mi pasari chuatir an nei a na piang anom lava mi pali ne na vaccine pe kan ni tungkar chung in Christian Hospital a mi thi anom lava etu bo sei lai thengin kapin ruak panga an nei mek ane tungkar chung in rekmangin sample som nga test ni in positive mu chwa som pakhat an nei ane LCMC Hospital tungkar chung OPD in tirzat mi za som le pathum en mi za na pang pakhat nen mi som le pathum casualty case tum som ruk le pariat na in casualty emergency case tum nga an nei bok na piang pakhat omin mi pakhat ne na vaccine pe kani a tungkar chung in operation tum ni nei in zai pui ve ve an ne tungkar chung in LCMC Hospital a mi thi pahni nama hetu ba sei lai thengin kapin ruak an nei lo bok rekmangin tungkar chung in sample za som sari le panga test ni in positive som ni le pali mu chua an nei ane POL report Mizofet filling station hetu bo sei lai thengin Mizofet filling station a petrol ms liter ka cheng som ko paruk le pe som ruk pakhat ni in tungkar chung in liter sing ni le sang le lo theng thara liter sing ni le sang tum phal chuan in free sale pek chua ane London huna petrol XP liter ka cheng za le pe som thum pathum ni in tungkar chung in liter sing khat le sang ni lo theng thara liter sang thum phal chuan in free sale pek chua ane diesel HSD liter khat cheng som riat pakhat le pe som le pasari ni in tungkar chung in liter sing khat le sang le lo theng thara liter sing le phal chuan in tundin huna diesel pambit manga pek chua mek ane Marvel filling station etu bo sei lai thengin Marvel filling station a petrol ms liter ka cheng som ko paruk le pe som ruk ani a tungkar chungin petrol ms liter sing khat alo theng thara liter sing khat le sanga hral chuan in free sale pek chua ani
diesel HSD liter ka cheng somret pakhat le pui som nga ni in tungkar chuin liter singa sang ru kalo thleng thara liter sing ru khral chuan in free sale pek chua ani LPG report MS Kuma Gas Agency tungkar chuin MS Kuma Gas Agency a irong bolna gas bur sang ka zathum somruk le pariat lo thlengin commercial gas lo thlen bel om lo thum hetu bus sei lai thlengin bazar venga irong bolna gas system mek ne in lo thleng le tur be sei chulong tla thria sem chun zom tur aniang tundin huna irong bolna gas bur ka cheng sang khat le somruk ania commercial gas bur ka cheng sang ni le zanga anem ka ti zong ka tungkar chung long ta district ka thil tlang lang sar zual kan ti ro te te chu ani em